vremenu kada se sve više koriste kompjuteri, a sve manje čitaju knjige, čita se svaka manifestacija posvećena pisane reči, značajno utiče na prosvećenost mladih generacija. Tradicionalni festival poezije, grožđa i vina, Grožđedar je i ove godine okupio veliki broj pesnika i umetnika iz regiona, kojima je želja da u vreme kada se sve manje čitaju knjige mladima ukažu na vrednost pisane reči. Ja često kažem da sama poezija za koju se govori da je na marginama, margine i tako dalje, mora da pruži prst u oko recipijentima, da se nametne, da se vrati na mjesto odakle je potekla i da onda nema nikakvih problema. Objavili smo almanak poezije Stenka stihor reči, gde je objavljeno oko 180 pesnika, naravno iz zemlje, iz sveta. Najmlađi pesnik ima 18 godina, a najstariji ima 100 godina. Priliku da predstave svoj stvaralački rad imali su umetnici iz rasejanja, odnosno Evrope, Amerike i Australije, sa željom da ih sledeće godine bude još više, stavljajući akcenat na mlade pesnike.